Kublai shibun ye phi baro ki perlok ki baju page ya kane ka YouTube channel. Te hangne ngin ya page ya ki katto kane ki chala ki bla like. Lane ki bla syak pen bena kum ki free state. Na ka jing syak ta jong u COVID-19. Henry hadin katto kane baka sorkar kelasya ya kito ki basa hakeleng jong kari India bakin wan paino shala ki jong ki chala. Menta ki la syak ta biang sa shisin ha uni u COVID-19. Kita ki chala ki longkum ni harum. Napok gowa baro ki bayo ya kani ka jingpang COVID-19 ki don kumba saupan rungut ki blako nyongut bat ki bdangsa menta ki long live khandai ngut. Napok Manipur khandai ngut baro ki bakoj arngut bat ki basa lani aktif kes ki long nyongut. Napok Tripura shispa nyopulai ngut ki bakoj shispa khandrungut bat ki bdangsa menta ki long san nyongut. Habangi pai pachkajala Meghalaya katkum kajing yatu jong u Chief Minister Conrad K. Sangma hendin kamit ha kapor shipho baje lifeline minute ila ong baladon shushu sa uway ubayo yakani kajing pang COVID-19. Ine idei ibawan na po Chennai bat ibadero na po Garo Hills. Tementa ladangi kanylang baro kibriw kibayo yakani kajing pang na po kajala Meghalaya kilong khat saungut ki blakoj khat arngut blak klat iway bat menta sa astang iway kata ini ibdang syo thamai menin kasngi te khandiat ngin ya phash ki katto kan ki chala bat ki dawlanong ki bla laj na ka jing shakta jong uni COVID-19 kata napo Andaman and Nicobar Island Mizoram bat Arunachal Pradesh kawai pat kachala kabom pat don haduk menta lani shakta ha uni COVID-19 kadai ka Sikkim kani ka don hapo North East India te tangkini ki khubor Kublai shibun.